wayata mwani ya kwa mie Utango yuyu wayata wenda ome usiwe kitumi maundu maingi mayata mwani makwa mie Sisi ya mutawu wayata ona itini wameiye nundu wala kubuku wa ona kihuni chathelile Sisi ya mutawu wayata ona itini wameiye nundu wala kubuku wa ona kihuni chathelile Sisi ya usiwadhi ondo kiko wameisye nundu wala kuthambwe kihu chuyi kitumewa Sisa usiwadhi ondo kiko wameisye nundu wala kuthambwe kihu chuyi kitethya Sisa muiga wayata ondo yuyi othena nundu wala kumanthi wa mawea nongi mathokome Sisa muiga wayata ondo yuyi othena nundu wala kumanthi wa mawea nongi mathokome Ndinda nditu mwamba itu ni andora yayata niende mpaka ngamone mwangangi ula wayata Ndinda nditu mwamba itu ni andora yayata niende mpaka ngamone Francis mwangangi Kilonzo Kitimiila waimbunge Francis mwangangi Kilonzo maundu maingi niwekie maeneo kamba wayata Kitimiila waimbunge Francis mwangangi Kilonzo maundu maingi niwekie maeneo kamba wayata Francis mwangangi Kilonzo andu mayata menda uunga mengi maunenge kula usioge mbunge nundu zila waimbunge ni wasawitye mutao wayata ukapitya kigunesa mwaikatethela yao yata zila waimbunge ni wamanthite muika mawia makathuku makuya kwa youth yusisya kila constituency yonde pena wea ukutwa kasi kwa vijana indi zata pazi ni wanena mbungeni ukatetea usi wa athi uthambwe no ilo kugwe kwa takataka kwa iseju ni bakililwe na wamesieko talelu wa kuma makutano mambembani mpaka kithiolo ila waimbunge no go wasobiwe na malelo maingi manthi siayata indi yu ni kwa kililwe Chandalani Ekinani Mwene wendo Muyo Susana Kwakutiko 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 Fusia bandu Gunziwe Mudhozi wa Somerset Area Siandonola Phase 5 Shauri ya Kathingo Boiwe dereva wa KDC 571 Ashok Island Baba na makani kamulani Shauri ya Kathingo sana Inyanema na Kefu Area Sia Kalawani Shauri ya Mboshi sana Sukiwe Kuya area Sia Matu Kuya Nsara Electronics na Motorbike Space area Sia Matu